Haga jing lekai Indian Premier League hapdeng ke RCB Persia eka Punjab Kings. Haba pai syek ke jing lekai ke Kynhun jong Virat Kohli kala korbiang ya ke 6 job hadin magalala abad belim suk ya ke Punjab Kings hadun riu peurons. Bad haga ke jing lekai urang lekai bekensai jong ke RCB Virat Kohli ulala abad kamai kendai peu arons. Haga jing lekai Europa Conference League semi-final second leg hapdeng ke Olympiacos Persia ya ke Kynhun uimi Martinez ke Aston Villa. Haga first leg ke Olympiacos ke job da saula ar. Haga nega jing lekai second leg ke Aston Villa kalamat biang ya ke 6 rem hadin magala syak pelim hakmat ke Olympiacos da ar lanot. Baria gini ge ar gol jong ke Olympiacos layo ben Thep lengbau LKB haga minit ke bashi peu bad haga minit ke bah nyau peu pra. Haga jing lekai Europa League semi-final second leg hapdeng ke Atalanta Persia ke Kynhun Aubameyang ke Marseille. Haga first leg baru artli ke Kynhun kia khai da marshi gol. Haba pai syek ke jing lekai second leg ke Atalanta kala khore ke 6 job hadin magalala bat pelim suk ke Marseille haga nega jing lekai da laila not bar gumjuro kalala bat pelim ke Marseille haga gol aggregate da saula kawai. Badia gini ge lai gol juga Atalanta haga nega jing lekai layo ban Thep nengkong lengbau Lukman haga minit ke balai peu urugire ulayo ben Thep ya ke gol ke baar haga minit ke basan peu ar bad utore ulayo ben Thep ya ke gol ke balai haswa ben kot ke jing lekai kata haga minit ke khandai peu plus sau. Haga wei pat ke jing lekai semi final second leg hapdeng ke Leverkusen Persia ya ke Kynhun upol Dybala ke Roma. Haga first leg ke Leverkusen kalala bat belim ke Roma da ar landot. Haga nega jing lekai second leg baru artli ke Kynhun kia khai da mar ar gol. Henry Daling baga gol aggregate ke Leverkusen kala khore ke 6 job hadin bagalala bat belim ya ke Roma da saula ar. Baling baga nega jing job ke Leverkusen kala yo penrung sya ke final jong ke Europa League haga sin ke peningkong. Haga jing lekai Saudi Pro League hapdeng ke Al Aqdod Persia ke Kynhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Haba pai syek nega jing lekai ke Al Nassr kala khore ke 6 job hadin bagalala bat belim ke Al Aqdod haswa penkut ke jing lekai da laila ar. Badia gini gi lai gol jong ke Al Nassr layo ben Thep ar gol da Browix haga minit ke bah nyau bad haga minit ke khandai peu plus iwei bad shigol layo ben Thep lengbau rang lekai bekensai jong ka Cristiano Ronaldo haga minit ke khatsan.